Dobro jutro vsem zbranim. Zahvaljujem se gospodu Primožu Petriču za tak lep uvodni nagovor. Moja naloga je danes, da vodim prvo sekcijo, kar mi je tudi velik ponos, ker običajno pri prvi sekciji je večinoma prisotno zbranih, tako da imam tudi neko dodatno, da nam rekel obremenitev, ampak izziv, da vam poskušamo predstaviti zadevo čim bolj tako. Čim bolj strnjeno in čim bolj plastično. Kot prvo predavanje bomo imeli uvajanje toplih asfaltov v Sloveniji. Ta zadeva se je začela odvijati že pred 20 leti, tako da ta zgodba v Sloveniji, topli asfalti, ni nova zgodba, ima že kar dokaj dolgo brado in kolegi iz DRI-ja so sestavili odličen prispevek, malo zgodovinsko, bolj kot ne od začetka pa do danes, kaj se dogaja na tem področju. Avtorji Aleksander Repavec, Alenka Pezdirc in Irena Fortuna. Predstavlja bo Irena Fortuna, ki je diplomirana inženirka kemijske tehnologije. Večini jo v bistvu ni treba predstavljati, ampak vseeno je vodja sektorja za tehnično podporo projektov na DRI-ju, tudi vodja sekcije pravzaprav članica sekcije za hidroizolacijo, članica tehničnega odbora na ZAS-u, potem je vodja strokovnega odbora na DRSI-ju in pa v bistvu tudi zelo pomembna funkcija, od leta 2018 je predsednica komisije za asfalt v sklopu DARS-a. Tako da, Irina, vabim te. Dobro jutro. Lepo je videti, da se je na vse zgodi zbrala taka množica ljudi. Jaz bi na hitro vam predstavljal v bistvu, kva smo na področju toplih asfaltov v Sloveniji naredili. Če pogledamo leto 2022, ekstremne suše, Primorsko-kraška regija ostala brez pitne vode, ekstremni požari. Leto 2023, 4.8., ekstremne padavine, posledično poplave, poškodovana vozišča, odneseni mostovi. Če vse to posledica temperaturnih sprememb, ki se dogajajo v svetu, je mogoče ta tema pravilno, da je prva na dnevnem redu in mogoče tudi ena pomembnejših. Mi se bomo čez zgodovino toplih asfaltov šli čez 6 točk, v bistvu najprej, da sploh vidimo, kva topli asfalti so, kakšne vrste poznamo, kaj smo v Sloveniji na to temo naredili, kakšna je regulativa, rezultati, ugotovitve in pa seveda na koncu povzetek vsega. Zdaj, če pogledamo, kaj topli asfalti so, to so asfalte zmesi proizvedene pri nižji temperaturi. Ta temperatura se giblje med 100 in 150 stopinj, s tem pa se zmanjšajo emisije plinov in pa znižajo se tudi temperature, v katerem delavci izvajajo dela. Če pogledamo levo sliko spodaj, je v bistvu prikaz, kako se zmanjšujejo potrebne energije za proizvodnjo vročih in pa proizvodnjo toplih in potem tudi še hladnih asfaltov. Na desni strani je pa eno tipično delovišče, v katerem je na levi strani uporabljen topli asfalt in na desni vroč asfalt. Uporaba toplih asfaltov, seveda imamo prednosti in slabosti, tako kot pri vsaki stvari, ne. Šli bomo seveda čez prednosti in sicer vplivajo na topli asfalti na manjšo porabo energije, seveda manjšo segrevanje agregatov pri proizvodnjo, manjša temperatura proizvodne, nižje temperature pomagajo z zmanjšanjem energije med proizvodnjo in pa seveda tudi med ograjevanjem. Manj je izpustnih toplogrednih plinov, saj pri nižji temperaturi vemo, da je manjši izpust. Zmanjšajo se emisije tudi ostalih plinov
Izboljša se varnost delavcev, tle ne govorimo samo o emisijah, katerim so izpostavljeni, ampak nižje temperature proizvedene zmesi zmanjšujejo tveganja nastanka opeklin in pa bolj prijetno okolje, no, če lahko temu rečemo, da je prijetno, ampak sigurno je pa manj vroče. Morda tudi daljša življenjska doba, saj dodatki, ki jih dajemo asfaltu, povzročajo boljšo povezanost med bitumnom in pa agregatom in s tem pripomorejo k daljši življenjski dobi. Kakšne tople asfaltne zmesi poznamo, ne? Poznamo tople asfaltne zmesi proizvedene z uporabo organskih dodatkov, to so vosk in maščobne kisline. Te znižajo viskoznost bitumna, lahko se jih dodajajo samemu bitumnu, lahko jih pa dodajamo v samem proizvodnem procesu v asfaltno zmes. Bitumni z dodatkom se označujejo NV, nizka viskoznost, in to je tudi dodatek k označevanju, recimo bitumen 50-70 z oznako NV, že pove, da ima dodatek za uporabo za znižanje temperature. Potem imamo asfaltne zmesi proizvedene s kemijskimi dodatki, to so večinoma površinsko aktivne snovi. Te delujejo na principu zmanjševanja trenja. Dodatke se dodajo že v bitumne v rafinerijah, lahko se dodajo v bitumne pred samim proizvodnim procesom ali pa samo asfaltno zmes. Tretji način pa je proizvodnja toplih asfaltnih zmesi proizvedenih z uporabo penjenega bitumna, prav tako tudi tukaj se zmanjšuje viskoznost bitumna. To pa se doseže s tem, da se dodaja bitumno manjša količina vode in s tem povzroči penjenje veziva. Poznamo več metod penjenja. Ena je neposredna metoda, to je se pravi vbrizgavanje vode skozi šobe v vroč bitumen. Drugo je dodajanje mineralnih dodatkov, kjer se kristalizirano vezana voda v kristalih kontrolirano sprošča in povzroča penjenje. Potem imamo posredna metoda, to je v bistvu metoda z dodajanjem grobih frakcij, vlažnih grobih frakcij, kamenih zmesi ali asfaltnega granulata in pa kombinirana metoda. V preteklih 2 desetletjih je bilo narejenih kar nekaj aktivnosti na to temo in sicer uporabljena je bila topla asfaltna zmes v Luki Koper, katero je izvedlo podjetje Primorje. Potem je bila vgradnja toplih asfaltnih zmesi na območju asfaltne baze od CPK v Senožečah. Vgradnja toplih asfaltnih zmesi na odseku Spodnji Brnik-Moste, izvajalec CP Ljubljana. Predstavljena bosta bila pa dva, ki sta bila tudi že predstavljena na 10. kolokviju o asfaltih in bitumnih. Dva procesa proizvodnje in vgrajevanja, katerega sta pripravila takrat SCT in pa Primorje. Leta 2004 je tople asfaltne zmesi z uporabo organskih dodatkov pripravil takratni SCT v sodelovanju z inštitutom IGMAT. Dodajali so se različni dodatki, vsi v 3% in pa proizvedene so bile asfaltne zmesi z bitumnom s temi dodatki in sicer takrat najbolj uporabljene 2 asfaltni zmesi, ena za nosilno asfaltno plast in ena za obrabno, to se pravi bituminizirana zgornja nosilna plast 22S, sedanja oznaka je to AC22 BIM, da lažje vemo, o čem se pogovarjamo, in pa DBM8 z zdajšnjo oznako SMA8.
Program dela je predstavljal laboratorijsko preizkuščanje 9 variant različnih asfaltnih zmesi, in sicer kako se umešujejo dodatki v bitumen, kompletne preiskave bitumnov z dodanimi dodatki, določitev ekoviskozne temperature, določitev mehanskih fizikalnih lastnosti asfaltnih zmesi in pa določitev odpornosti proti zgoščanju. Preiskane so bile lastnosti vhodnih bitumnov. Vhodna bitumna sta bila 2 tipa, en je bil cestogradbeni bitumen, zdajšnja oznaka bitumen 50-70 in pa 2 polimerna bitumna, in pa s 3 različnimi dodatki, vsi v 3%. Če pogledamo rezultate teh preiskav, ugotovimo, da se je z dodatki spremenila oziroma zvišalo zmeščišče pK-ja, znižale so se vrednosti penetracije in znižala se je ekoviskozna temperatura. To je vse bilo tako, kot smo dobili od dobaviteljev, kakšne naj bi bile spremembe oziroma učinki na bitumenska veziva. Medtem ko se je pa nasprotju z deklariranimi lastnostmi pa zvišala temperatura pretrgališča po frasu in pa znižala se je duktilnost. V naslednji fazi je sledilo preizkušanje laboratorijsko pripravljenih asfaltnih zmesi z uporabo dodatkov. Pripravile so se zmesi s klasičnimi visokimi temperaturami in pa pri znižanih temperaturah. Ne glede na to, da so se znižale temperature za približno 30 stopinj, se lastnosti asfaltnih zmesi z organskimi dodatki niso bistveno spremenile od lastnosti, ki so jih izkazovale asfaltne zmesi brez dodatkov. Potrjena so bila pričakovanja, da tovrstni dodatki ugodno vplivajo na vgradljivost asfaltnih zmesi, kar se je izkazalo z nižjimi vrednostmi koeficienta odpornosti proti zgoščanju. Potem je družba SCT v sodelovanju z Igmatom izvedla tudi tople asfaltne zmesi z uporabo dodatkov zeolitov. Postopek proizvodnje toplih asfaltov z dodajanjem zeolitov je bil uporabljen na testnem polju v takratni tovarni asfalta Smodinavec, ki je bila še takrat v lasti SCT-ja. Zeoliti so kristalinski hidrirani aluminijevi silikati, ki vsebujejo kristalno vezano vodo. To smo že prej povedali, da se kontrolirano ob dodajanju peni povzroča kontroliran učinek penjenja, s tem pa boljšo vgradljivost. V primeru dodajanja zeolitov ni potrebno večjih sprememb sestav asfaltnih zmesi, dodatek vpliva le na izboljšano vgradljivost oziroma obdelovalnost asfalta, in sicer ta je mogoča pri 130 do 145 stopinj Celzija. Dodatek se je dodajal asfaltni zmesi v koncentraciji 0,3% na skupno asfaltno zmes. Izvedeni so bile tudi različne asfaltne zmesi, kot je bilo že prej rečen, nosilna in pa obrambna plast. Vgrajeni sta bili v debelini 6 in 3 centimetre. Vzorci Marshallovih preizkušancev so bili v laboratoriju pripravljeni pri enakih temperaturah, kot so bile izmerjene na testnem polju, to se pravi nosilna plast pri temperaturah okrog 130-140 stopinj in pa obrambna plast v rangu 120-130. Rezultati preiskav so izkazali ustrezno kakovost toplih asfaltnih zmesi, predvsem je bila primerljiva z običajnimi asfaltnimi zmesmi. Cilj je bil dosežen, vgrajevanje in proizvodnja je bila na obratu 130 stopinj Celzija.
Vgrajene tople asfaltne zmesi na testnem polju v Smodinovcu so potekale z običajno mehanizacijo, rezultati sondnih meritev in pa jeder so bili primerljivi z rezultati zmesi in pa jeder, ki so bile vzete in pa vgrajene pri običajnih temperaturah. Rezultati proizvedenih in vgrajenih nizkotemperaturnih asfaltnih zmesi z dodatkom zeolitom so pokazali, da ni nobenih tehničnih ovir za doseganje zahtevane kakovosti proizvodnje in vgrajevanja tovrstnih toplih asfaltov. Če gremo še na testno polje, katerega je pred leta 2005 proizvedlo podjetje Primorje z uporabo organskega dodatka Sasubit. Najprej je bilo z laboratorijskimi preiskavami ugotovljen vpliv dodatka na lastnosti bitumna. Izvedeno je bilo testno polje na obratu laže. Proizvedeni sta bili prav tako dve zmesi najuporabnejših asfaltnih plasti, nosilna in pa obrabna plast, obe dve z dodatkom 3% Sasubita. Nosilna plast je bila proizvedena z cestogradbenim bitumnom in pa obrabna s polimernim bitumnom. Želene temperature proizvodnje so bile 130 za nosilno plast in cestogradbeni bitumen in pa 140 za uporabo polimernega bitumna v obrabni plasti. Pri obeh uporabljenih bitumnih so bile izvedene preiskave vhodnih bitumnov pred dodajanjem dodatka in pa lastnosti bitumna z dodatkom in pa potem lastnosti veziva ekstrahiranega iz asfaltne plasti, kjer je bil uporabljen bitumen z dodatkom. To so preiskave, kot vidimo, se enako z dodatkom Sasubita poviša temperatura zmeščišča pK, indeks penetracije in dinamična viskoznost, zniža se penetracije, medtem ko se pretrgališče po frasu in pa kinematična viskoznost nista bistveno spremenili. Za razliko od prejšnjih, ko smo govorili o preiskavah, ki so jih izvedli na inštitutu IGMAT, kjer pa se je pokazalo, da se je temperatura pretrgališča po frasu spremenila. Rezultati ekstrahiranih veziva z asfaltne plasti z dodatkom je pokazalo, da se zviša zmehčišče po pK-ju in dinamična viskoznost, se zniža penetracija, pri PMB-ju se tudi zmanjša elastična povratna deformacija, pri preiskavi deuktilnosti z meritvijo sile pri 10 stopinjah, pa povečanje sile in zmanjšanje duktilnosti. Na testnem polju je bilo ugotovljeno, da je za finišerjem zgoščenost tople asfaltne zmesi, govorimo o SMA8, predstavljala 89% zgoščenosti pri temperaturi 37 stopinj, zahtevano zgoščeno 97% pa je dosegla že v slabih 10 minutah zgoščanja. Izvedene so bile še preiskave odpornosti na visoke temperature oziroma odpornost proti nastanku kolesnic. Ugotovilo se je, da je odpornost proti nastanku kolesnic nekoliko slabša, še vedno v dovoljenem območju. Z dodatkom se poveča tudi stopnja tvorjenja kolesnic. Potem so bile preiskovane tudi lastnosti asfaltnih zmesi pri nizkih temperaturah oziroma odpornost proti razpokam pri nizkih temperaturah. Zdaj, če pogledamo zmes DBM8 z dodatkom in brez dodatka, če tole se vidi, miška se ne vidi. V bistvu prve dve vrstici sta
je SMA 8 brez dodatka, tam so porušne temperature okrog 30 stopinj in pa napetost pri porušitvi 3,741. Medtem ko se z dodatkom porušna temperatura zviša in je okoli minus 25 stopinj, poviša pa se porušna napetost. Zaključki pri izvedbi tega testnega polja so bili, da se pri znižanju proizvodnje za 30 stopinj je potrebno podaljšati čas mešanja in s tem se zniža kapaciteta na obratu. Vpliv dodatka so biti opazen pri lažjem zgoščanju plasti, tako na gradbišču kot v laboratoriju. Rezultati preiskav pri proizvodnji ogrevanju zmesi z ali brez dodatka za tople asfalte se bistveno ne razlikujejo. Sasubit ima pričakovan vpliv na bitumen. Bitumen v plasti ne izgubi veliko na kakovosti glede na vhodni bitumen s sasubitom. Rezultati odpornosti proti plastičnim deformacijam so dobre in primerljive z rezultati, kjer sasubita ni. In pa iz do takrat znanih rezultatov preiskav izhaja, da ima dodatek sasubit negativen vpliv na odpornost asfaltnih zmesi pri nizkih temperaturah, ampak to je en rezultat in morda bi bilo treba teh preiskav povečati število, da bi lahko to trdili. To je bilo pred 20 leti praktično. Od takrat do danes nekih vgrajevanj toplih asfaltov ni bilo. Morda je to posledica krize, ki je sledila temu obdobju. Morda je posledica propada gradbene industrije. Prej smo govorili o 2 podjetjih, ki jih danes več ni. Morda je težava v nedobri tehnični regulativi. Zato je Ministrstvo za infrastrukturo pristopilo in leta 2021 izdalo tehnično specifikacijo z naslovom tople asfaltne zmesi, kjer so določeni pogoji za proizvodnjo in vgrajevanje asfaltnih zmesi na asfaltnih obratih z bitumenskimi vezivi po toplem postopku, za vgrajevanje na vseh javnih cestah. Z izvedenimi preiskavami v Sloveniji, sicer zgodovina res je dolga, je bila potrjena učinkovitost uporabe zeolitov in parafinskih voskov kot dodatkov proizvodnji toplih asfaltov. V tem smislu ni razloga, da se ta tehnologija proizvodnje toplih asfaltov pri nas ne bi razširila. S tehnologijo penjanja bitumnov po neposredni metodi penjanja, to se pravi z vbrizgavanjem majhnih količin vode v bitumen skozi šobe, v Sloveniji do zdaj še nimamo evidentiranih izkušenj. Letošnjem letu je družba Dars pristopila k spodbudi, organizirala sestanek, povabila izvajalce in izrazila pripravljenost, da tudi na avtocestah se izvedejo poskusna polja. Seveda avtocesta ni poligon, na katerem bi se učili, tako kot prve korake smučarske ne narediš na tofani, ampak jih greš delati na neko ravno področje. Tako je treba tudi testna polja izvesti nekje v varnem zavetju, kjer lahko probamo, kaj se da narediti in na kakšen način. Več proizvajalcev je medtem že začelo z laboratorijskimi preiskavami. Vemo in smo upali, da bomo lahko tudi na tem kongresu kaj več povedali o današnjih dosežkih. Zato so tle 3 rdeče pike in nekaj njih v oklepajih. Tako da mogoče v nadaljevanju, da se jih pozove, da povejo, kje so, da se pohvalijo, kva vse so naredili do zdaj in da z nami delijo
izkušnje. Za na koncu, topli asfalti pozitivno vplivajo na delavce, okolje, na samo izvedbo in na ekonomijo. Delavci so izpostavljeni manjšim emisijam, delajo v hladnejšem okolju, pozitivno vplivajo na delo ljudi. Okolje, za proizvodnjo je potrebne manj energije, v okolju spustimo je manj emisij. Lažja je izvedba, hitrejša sprostitev prometa, daljše časovno obdobje ogrevanja, to je mišljeno možnost ogrevanja tudi slabših vremenskih jesen, pomlad. Ekonomija, manjša poraba energentov. Vprašanje, zakaj ne naredimo nič? Hvala. Naslednjega bom povabil dr. Primoža Pavšiča. Predstavljeno bo prispevek, ki ga je naredil skupaj z dr. Ano Mladenović in dr. Dragico Marinčič. Vsi prihajajo z Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Prispevek nam govori o perspektivnih recikliranih materialih za uporabo v asfaltih in nam bo verjetno odprl nove možnosti, pogled na nove možnosti. Primož Pavšič je doktoriral s kemijskih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Na področju gradbeništva deluje že od leta 1996, na področju geomehanike kot na področju asfaltov, laboratorijskih preiskav, operative, tako da ima ogromno izkušenj. In Primož, prosim. Dobar dan tudi z moje strani, hvala lepa za predstavitev. Kot je bilo že omenjeno, moje ime je Primož Pavšič in s sodelavkama smo pripravili kratek prispevek o uporabi perspektivnih recikliranih materialov v proizvodnji asfaltnih zmesi. Tukaj se bomo predvsem osredotočili mogoče na en kratek pregled o nekih materialih, recikliranih materialih, ki pri nas še niso pogosto uporabljeni oziroma niso toliko poznani za uporabo v samem asfalterstvu. Najprej pa mogoče, da se pogledamo, kaj je pravzaprav prehod iz linearnega v krožni poslovni model. Torej, želimo preiti iz nekega razmišljanja vzemi, proizvedi in zavrzi v nek krožen model poslovni, kjer ustvarjamo trajnostne izdelke, zmanjšujemo količino porabljene energije, količino odpadkov, količino naravnih snovi in s tem pravzaprav nekako poskušamo varovati naše okolje. Seveda zato potrebujemo tudi nekatere zakonske podlage, kot so recimo Evropski zeleni dogovor ali pa akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki nekako postavljata temelje za neko regenerativno rast, kjer planetu več vračamo, kot pa mu pravzaprav vzamemo v svoji proizvodnji. Ob zavedanju, da je 90% cest v Evropi in pa tudi v Sloveniji asfaltnih, je torej lahko asfaltna industrija neko ključno orodje na področju gradbeništva za doseganje neke nevtralne prihodnosti. Asfalt je eden izmed najbolj uporabljenih gradbenih materialov. Uporablja se pri cestah, železnicah, na igriščih, za industrijske tlake in še. V letu 2021 je bilo v Evropi proizvedenih 220,7 milijona ton, če zraven štejemo še Švico, Norveško, Turčijo, Veliko Britanijo pa 290,6 milijona ton. Toliko za primerjavo, v Sloveniji smo v letih 2021 in 2022 proizvedli okoli 2 milijona ton asfaltnih zmesi. Zanimivo je tudi pregled nekih podatkov o ponovno pridobljenih asfaltih, torej starih asfaltih, ki izhajajo iz rušitev, sanacij in tako naprej. V Sloveniji smo v letu 2021 nekako pridobili 0,2 milijona ton takšnih starih asfaltov, v Evropi pa je ta količina dosegla okrog 50 milijonov ton. Kar 76% takšnih asfaltov, ponovno pridobljenih, se je uporabilo v
proizvodnji novih asfaltnih zmesi, okrog 20% se jih porabi za nevezane plasti ali pa za neke druge aplikacije v samem gradbeništvu in pa le 4% se nekako odložijo na sama odlagališča. Torej, asfalt je to, da je skoraj 100% ponovno uporabljen in pa ob dodatnih digitalizaciji in pa novih tehnologijah, kot so topli asfalti, je že pomemben del krožnega gospodarstva. Pa je lahko mogoče še kaj boljš? Seveda, ponuja tudi možnosti uporabe različnih recikliranih materialov v sami proizvodnji. Nekateri od teh materialov že precej dobro poznamo. To so seveda asfaltni granulat in pa recimo jeklarska žlindra, pa tudi odpadne pneumatike, s katerimi se izboljšuje oziroma modificira bitumenska veziva. Nekatere pa še ne poznamo oziroma niso tako pogosti. Ostajajo še nam odprte možnosti uporabe recikliranih agregatov, odpadne plastike, pa tudi nekaterih drugih materialov, kot so, ne vem, odpadna olja, vlakna, steklo in tako dalje. Pa poglejmo, kako je kaj z recikliranimi agregati. Naravni reciklirani agregati se pojavljajo zelo pogosto kot gradbeni odpadek pri raznih sanacijah, rušitvah in tako naprej in izvirajo predvsem iz nevezanih plasti in pa recimo iz nasipov. Ti agregati so večinoma ob prvi uporabi že precej dobro preverjeni in so praviloma, saj te, ki so nekako v nevezanih plasteh ali po kamniti posteljici, precej dobre kakovosti. Takšni materiali pravzaprav lahko v celoti nadomestijo naravne sveže agregate v proizvodnji asfaltnih zmesi. Seveda pa je potrebna izredno velika selektivnost izkopa, da ne poslabšamo kakovosti tega materijala, kar bi potem kasneje povzročalo tudi slabšo kakovost asfaltnih zmesi. Seveda je tukaj potreben tudi precejšen nadzor zaradi morebitne heterogenosti takšnih materialov. Poleg izkopov se kot najbolj pogosti material, odpadni material, pojavlja tudi beton. Predrobljeni beton oziroma agregat iz drobljenega betona se že uporablja nekako v nekih zemeljskih delih, v samih proizvodnji asfaltnih zmesi pa je zelo redko uporabljen. Predvsem zaradi tega, ker je nekako problematična prisotnost cementne malte, ki se še drži teh zrn po predelavi. Ta malta pa je precej porozna in lahko povzroča veliko absorpcijo vode. Prav tako se tudi relativno lahko odkruši in s tem poslabšuje lastnosti proizvedene asfaltne zmesi. Pri betonih imamo tudi veliko variabilnost same lastnosti teh agregatov, saj imamo različne vrste betonov, to je že ena od variabilnosti. Poleg tega so njihove lastnosti lahko spremenljive, recimo odpornost proti predrabljanju, koeficient Los Angeles, tako lahko niha med 8 pa celo 51%. Takšni agregati iz drobljenega betona imajo večjo afiniteto do bitumna, kar je pravzaprav dobro in koristno za asfaltne zmesi, in pa sama izometrična oblika zrn drobljenega agregata iz betona povečuje mehansko stabilnost samih asfaltnih zmesi. Nekako raziskave kažejo, da so kot ti agregati v proizvodnji asfaltnih zmesi najbolj uporabne kot grobe frakcije. In to večinoma za lažje prometne obremenitve. To pa predvsem zaradi prisotnosti cementne malte, ki lahko negativno vpliva na odpornost na trajne deformacije takšnih asfaltnih zmesi. Reciklirani agregati iz gradbenih ruševin se danes pogosto uporabljajo v zemeljskih delih, seveda kot nasipi in tako naprej. In izhajajo iz neselektivnih rušitev, tako v visokogradnji kot v nizkogradnji. In njihova uporabnost proizvodnje asfaltnih zmesi pa je precej omejena, ravno zaradi te njihove visoke heterogenosti in pa nekaterih primesi, ki so za samo asfaltno zmes neprimerni. Les, stiropor, glazirana keramika. Naprimer, glazirana keramika ima izredno slabo sprejemljivost z bitumnom, kar seveda bistveno lahko poslabša same lastnosti asfaltne zmesi. Materiali, ki takole nastanejo pri rušitvah cest, pogosto so to neselektivno pridobljeni materiali, nevezani materiali, prisotnost gline, prisotnost drobljenega asfalta. In takšne materiale, še posebej, če vsebujejo
ponovno pridobljeni asfalt, je potrebno uporabljati na enak način, kot se uporablja sam recikliran asfalt, se pravi preko črnega bobna oziroma brez sušenja ob manjših dodatkih. Seveda pa vse te stvari bistveno poslabšajo uporabnost takšnih materialov. Takšni agregati so uporabni le kot grobe frakcije in to ob izredno visokem nadzoru nad kakovostjo in pa prisotnostjo morebitnih nečistoč. Imamo tudi razne umetne agregate, recimo to so livarski peski, pravzaprav so to materiali, iz katerih pridobivajo livarske forme za pripravo izdelkov v livarnah. To so silikatni kremenčevi peski z dodatki veziva in nekimi drugimi dodatki, ki se potem po uporabi v livarnah zavržejo. To so frakcije peska 0,2 do 0,4 mm in lahko zelo kakovostno nadomestijo naravne agregate. Zaradi samih postopkov priprave teh livarskih form in pa zaradi postopkov izdelave izdelkov pa je možna prisotnost tudi težkih kovin, fenolov, bentonita, kar pa lahko negativno vpliva. Praviloma imajo livarski peski pravzaprav dober vpliv na lastnosti asfaltne zmesi, se njihova zrnavost in pa sama oblika zrn izboljšuje odpornost na obremenitve asfaltne zmesi. Sama nevarnost prisotnih težkih kovin ali fenolov pa je imobilizirana pravzaprav v asfaltni zmesi, zaradi tega, ker so te materiali obviti z bitumnom in ne more priti do izruževanja teh materialov v okolje in s tem zaradi tega tudi takšni asfalti niso nevarni okolju. Kot agregate lahko uporabljamo tudi pepile in žlindre iz različnih termičnih procesov. Njihova kakovost je odvisna predvsem od goriva. Lahko pa so, vsaj pepeli so lahko recimo nadomestek za polnilo, izboljšujejo adhezijo z bitumnom, izboljšujejo trajnost asfaltnih zmesi in so za asfaltne zmesi v splošnem precej dobri. Če pa so izredno fino zrnati, da so zrna velikosti recimo debeline bitumenskega filma, pa lahko delujejo kot neke vrste podaljšek bitumna, kar pa slabo vpliva na stabilnost same asfaltne zmesi, lahko privede pri vgrajevanju do izcejanja bitumenske malte na površino plasti in s tem nastajanje madežev. Žlindre so bolj grobo zrnate in so lahko nadomestek za same agregate. Nekako dobro vplivajo na odpornost na vodo za asfaltne zmesi in pa tudi na tvorne lastnosti. Pomemben oziroma velik problem so tudi odpadne plastični materiali. Količine teh plastičnih materialov so v izjemnem porastu v zadnjih letih. V Evropi se okoli 33% takšne odpadne plastike reciklira, 42% jo uporabimo za energijo, torej jih sežgemo, in pa okoli 25% se odloži še vedno. Stanje recimo v ZDA je še bistveno slabše, tam se odlaga kar okoli 76% vseh odpadnih plastičnih materialov. Plastične materiale delimo generalno na termoplaste, polietilen, polipropilen, polistiren in pa duroplaste. Termoplaste lahko raztalimo ponovno, medtem ko duroplastov navadno ne. V asfaltih lahko plastične materiale uporabimo kot modifikatorje za izboljšanje lastnosti veziva. To velja predvsem za uporabo takšnih materialov, termoplastov s tališčem pod 200 stopinj Celzija, medtem ko te, ki imajo tališče više od 200 stopinj Celzija in pa duroplaste, pa lahko uporabimo kot delno zamenjavo za agregate. Seveda je tukaj potrebna dodatna analiza vplivov na same lastnosti asfaltnih zmesi, ker različni plastični materiali lahko različno vplivajo na samo lastnosti. Proizvodnje asfaltov lahko plastične materiale uporabljamo po mokrem postopku, torej z nekim predhodnim raztaljevanjem v samem vezivu, to so uporabni predvsem polipropilen, polistiren, tako naprej. Dodatek takemu vezivu je nekje tipično 6–10%. Takšni materiali oziroma veziva pa izboljšajo odpornost na nizke temperature in pa na trajne deformacije. Seveda pa je slaba lastnost, da za pripravo takšnih veziv potrebujemo posebno opremo in pa za samo pripravo, kot tudi za shranjevanje na obratu. Po suhem postopku pa se te materiali dodajajo direktno v mešalec. Tukaj uporabljamo večinoma
lahko tudi termoplaste za delno modifikacijo samega veziva, lahko pa direktno dodajamo termoplaste z visokim tališčem in pa duroplaste kot zamenjavo za same agregate, pri čemer se takšnim asfaltnim zmesem navadno izboljšajo odpornost na nizke temperature, na trajne deformacije, imajo pa lahko tudi boljše elastične lastnosti. Pri uporabi polietilena visoke gostote pa lahko pride do poslabšanja lastnosti odpornosti na vodo. Seveda tukaj je prednost po suhem postopku, da neke posebne opreme na samem asfaltnem obratu ne potrebujemo. Seveda se lahko uporabljajo v proizvodnji asfaltu tudi nekateri drugi materiali. Raziskave potekajo vse smeri, tako so recimo zelo zanimive za uporabo različna odpadna vlakna, od celuloznih vlaken, odpadni tekstil, drugi viri vlaken, s katerimi lahko zamenjamo sedaj razpoložljive komercialne izdelke. Uporabno je odpadno zdrobljeno steklo, vendar le za spodnje plasti asfaltne, predvsem zaradi tega, ker se rado zagladi in pa tudi probleme lahko oblaščanje. Raziskujejo se uporabnosti odpadnih motornih in jedilnih olj za pomlajevalce, kot neki nadomestek pomlajevalcev pri proizvodnji asfaltnih zmesi z asfaltnim granulatom. Seveda pa so raziskave še tudi za uporabni, recimo rudniških, kamnolomskih odpadkov, perioliza lignina za pridobivanje umetnega bitumna, pa celo uporaba cigaretnih ogorkov. Seveda vse te preiskave nimajo še kakšne praktične uporabnosti, vendar nikoli ne vemo. Torej, če na hitro povzamemo, uporaba recikliranih materialov v asfalterstvu je že dobro poznana, ampak odpirajo se nam tudi neke druge možnosti, predvsem so perspektivne uporabe recikliranih agregatov, ti pa morajo seveda izpolnjevati zahteve standardov SIS-TN 13043 in pa vseh standardov serije 1038. Seveda je nujno spremljanje tudi in preverjanje okoljske sprejemljivosti takšnih materialov. Velik potencial uporabe imajo tudi plastični materiali kot modifikatorji in izboljševalci samih lastnosti in pa nekatera različna odpadna vlakna, ki bi lahko precej bila koristna pri sami proizvodnji asfaltnih zmesi. Torej, nekatere raziskave so še v povojih, še ne omogočajo neke uporabe v vsakdanji praksi, vendar z razvojem znanja morda nekdaj tudi te. Hvala lepa. Hvala, Primož, tudi tebi. Zanimivo predavanje, mnogo vizij. Upam, da se v bistvu vsi zavedamo, da so to zelo pogumne vizije, ne? In da asfaltne zmesi in plasti mora biti res visoko zmogljive in dejansko je tukaj še veliko prostora za nadgradnjo. Zdaj pa preden gremo v bistvu čez mejo k severnim sosedom, gremo tam, kjer gremo radi, v Nemčijo, Nizozemsko, bi mogoče še našim predavateljem zastavil kakšno vprašanje, če se je pojavilo, oziroma če vam leži na duši. Tako da kar z besedo na plan, če je. Če ni verjetno v odmoru, si bomo kaj več povedali, tako da bi nadaljevali kar z gospodom Andrejom Tojbejom. Sorry? Aha, you have a question. Imamo vprašanje. Hello, yes, so thank you very much. I'm Breixo Gomez, Technical Director of the European Asphalt Pavement Association. I found very interesting these first two papers. I would like to just add a comment on this last presentation related to the use of waste into asphalt. I know this is a very controversial topic. The APA, we don't have anything against that, but we do have a paper where we state clearly what are the requirements, I would say, that we have to be sure about before putting any waste into asphalt. I'm talking about not just about performance, mechanical performance, because there is kind of a trend nowadays of every researcher try to get one of the thousands of waste streams, put in some quantities into asphalt and see how much we can put in that without producing any treatment of the mechanical properties. But we always say that before even
getting to the point of analyzing the mechanical properties, we have to make sure that whatever we put in asphalt, for example, doesn't produce any problem in terms of health and safety when we heat it. Or for example, I'm talking about fumes. Some kind of plastics have certain additives that we know that when we heat them may produce some fumes. We already have some problems with fumes sometimes, so with the regulations that we're having nowadays. So let's don't make it more complicated. Also, for example, regarding producing of microplastics with the wear of the road, producing of leaching from asphalt, producing of also ensuring the reusability at the end of the service life. We know that some materials we can put it now in asphalt, but maybe in 15, 20 years when we want to reuse that material for new roads, maybe it's more complicated and we can't do it. In that case, we are not doing circular economy, we're just doing linear, just adding some intermediate steps. So all these concepts have, all these principles have to be very, very clear before we put anything into asphalt. So I always recommend that to researchers and any company starting to work on that. And just for the knowledge of all the audience, we have a paper at the EAPA precisely with that, with all these principles, and we can find it on the EAPA website on the use of secondary materials and waste products into asphalt. So it's just a comment that I wanted to add. Thank you. Gospod Dobrejšek Gomezu, prav lepa hvala za dodan k prispevku. Hvala lepa. Pogled EAPA je očitno več kot jasen. Tako da bi v bistvu ne bi še več zadrževali tukaj na tem mestu, pa grem, tako sem rekel, v pauzi se lahko veliko pogovorimo, zato pauze tudi so, pa ne bi preveč krajšali, zaveste. Gospod Tojbe Andrej je leta 2000 diplomiral na Univerzi za tehnologijo in ekonomijo na področju nizkih gradenj. Poslovno pot je začel kot pomočnik vodja gradenj pri Euroviji in nadaljeval kot namestnik vodja testnega centra na Inštitutu za gradbene materiale in okolje. Najprej je bil tehnični direktor DAVA, danes je pa skupni direktor s kolegom. Sam za informacijo dal je nemško asfaltersko združenje, ki združuje 350 podjetij. Tako nam je gospod Tojbe tudi povedal. V bistvu so v Nemčiji pripravljeni na, vsaj tako pričakujemo, da so pripravljeni na uporabo toplih asfaltov v začetku leta 2025, 100% uporaba. In prav zanima nas, na kakšni stopni, oziroma koliko daleč so s temi pripravljeni. Gospod Tojbe, floor is yours. Thank you, Roman, for the introduction, and thank you, Slovenko, for the invitation to the colloquium. It's a pleasure being here again as a speaker, and today I will give you a short overview, only 15 minutes, of the OEL for bitumen and the use of Warmix asphalt in Germany. First of all, I would like to explain the abbreviation OEL. OEL stands for Occupational Exposure Limit. That's important to know, and I would like to start with an excursus in the history of the OEL, and then I will explain how we try to comply with the OEL. And of course, the use of Warmix asphalt is a very good way. And I will finish with an overview of the current situation in Germany. In 2019, the German Federal Ministry of Labor and Social Affairs set the OEL of only 1.5 milligram per square meters for fumes and aerosols for bitumen. On-site measurements showed values up to 19 for rolled asphalt, for mastic asphalt much higher. So you can imagine we were really, really shocked. Fortunately, we've got a transition period which will end in December next year. In this period, we
have to comply with the OEL. So there was and is a plenty of work to do. During transition period, we are obliged to submit several reports to the ministry and to show the progress of our work. After the first shock was past, we had to decide what to do. For work with dangerous substances in Germany, we have to follow the so-called STOP principle. STOP stands for, or S stands for substitution, T means technical measures, O stands for organizational measures, and P for personal protective equipment. What could substitution mean? Is it a good idea to replace bitumen as a binder using cement, for instance? No, it's not a good idea. It's the much better way to replace asphalt with warm mix asphalt. I know it sounds a little bit weird, but in terms of health, safety and environment, it's a substitution to replace asphalt with warm mix asphalt. A technical measure could be a ventilation system. We developed and tried such a ventilation system for mastic asphalt. You can see in the picture below, but it doesn't work very well. For rolled asphalt, we use pavers with suction system. It's a very good way to use such a suction systems for laying asphalt. Organizational measures could be digitization or automation, and of course those measures will change a lot of work processes, not only in the asphalt industry. And first autonomous machines are available, and I think it will be more important in the future, but not today yet. Another idea was to rotate the workspaces, but rotating workspaces are theoretically possible, but has not proved in practice successfully. And the last point, P, for personal protection equipment. From my point of view, the use of PPE would be the worst case, and it would be disastrous for our image as asphalt industry if we had to use PPE, especially in urban or in inner city areas. We should go another way. That would be the worst case for us. Using warm mix asphalt, for instance, is a much better way. We use in Germany different processes for the production of warm mix. On the left-hand side, you can see the first process, the reduction of the viscosity of the bitumen. In the middle, you see the process reduction of the surface tensions of the bitumen, and the way on the right-hand side is increasing the volume of the bitumen. For lowering the viscosity of the bitumen, we are using, for instance, organic additives. Irina has showed Sazobit. There are other products too.
We use all of them in Germany, and for the reduction of the surface tension, we use chemical additives. There are a lot of products available for the reduction of the surface tensions and increasing the volume of the bitumen. That means foaming, and we use, as we have heard, mineral additives like zeolites too, and foaming technology for bitumen as well. As I have already mentioned, we use in Germany now pavers with suction technologies. There are different models and types available on the market. You can see here two types of pavers in the picture, and here you can see such a paver working on a test track in Germany, and it works very, very well. In the last few years, we built approximately 150 test tracks, and all test tracks, in all test tracks we've built, we used warm mix asphalt and pavers with suction technology. What we have learned in the test tracks is that the weather conditions influences the measured values, and it's important to have a weather station on the test track. The table shows the mean values of all test tracks, and on the left-hand side you can see the values until 2019. That means without temperature reduction and without suction systems. And as mentioned, we measured values up to 19. And where we are today shows the green circle, and you can see much lower values, but we can't comply with the OEL yet. What we know today is that we need the combination of warm mix asphalt and technical measures. That's why we implement warm mix asphalt in our German technical specification as a standard. From 2025, we decided as DAV to produce warm mix asphalt in Germany only. That means temperatures from 130 up to 150 degrees Celsius for rolled asphalt for base and binder courses, and 140 up to 155 degrees for surface courses. For mastic asphalt, the temperature is 180 up to 230 centigrades. Today, the new delivered pavers are mostly with a suction system. Approximately 90% of the new delivered pavers have such a system. What we have to do in the next year, we need more test tracks, and we have different research projects initiated.
for instance, with the so-called PID system, photoionization detection. It's an easy-to-use measurement system, and Professor Wesselborg from the German University of Münster will give a lecture at the German Asphalt Days in February next year. Maybe you will know the German Asphalt Days, better known as Berchtesgaden, and you are invited to participate. You can see the registration link here, and in Berchtesgaden you can learn a lot more about the OEL, and we think to comply with the OEL in the future. Thank you very much for your attention. If you have any questions, do not hesitate to ask. Thank you. Thank you, Mr. Teube, for your presentation. Če so kakršnakoli vprašanja, je gospod Teube na voljo takoj. Mr. Teube, do you have in Germany a special regulation for tendering for warm-mix asphalt, or do you use normal tendering process? For hot asphalt. What you use for warm, you use classical tender specification for hot asphalt for tendering of warm asphalt. Yes, we use the same specification, but other temperatures, of course. Only other temperatures. Only other temperatures, yes. Okay, thank you. Maybe another question. Is there any technology who is favored in Germany? It's a difficult to answer a question. We have more experiences, for instance, with organic additives, but the test results of the other processes are also very good, and I think foamed bitumen technology will be very important in Germany in the future. Thank you, Mr. Teube, for very useful answer. Tako. Imamo še enega. Yes, Markus Spiegel from OMV. Question, do you expect a prolongation of the transition phase? Because there are some rumors that it will not be with end of 2024, but with start 2025, so that you might get a further year for the transition phase? Thank you. Mi pa nadaljujemo naprej. Še zadnje od te... Sorry. That's a good question. I hope we will get an extension of the OEL, of the transition period, and so we could be able to comply with the OEL in the future. Sorry again, my mistake. So I'm in a hurry, so... Gospa Nataša Pojran prihaja z Nizozemske, magistrirala je iz cestnega in železniškega inženirstva na TU Tehnološki univerzi v Delftu. Nataša je začela delati kot raziskovalna svetovalka na oddelku za raziskave in razvoj za cestno infrastrukturo eminentnega centra. Po 10 letih izkušenj je skupaj s poslovnim partnerjem ustanovila svetovalno podjetje MBSP, partnerji v rešitvah, združuje pa znanje teorije in prakse za načrtovanje in optimizacijo raziskovalnih projektov. Tako da nam bo v bistvu predstavlja prispevek za zavzemanje krožno gospodarstvo pri asfaltnih voziščih. Please, Nataša.
Good morning, everybody. So today, thank you very much for the invitation, Mr. Hennigman and Zas. Today I will share with you a little bit of information about the use of circular asphalt in the Netherlands. And for us, I think we have a lot of things in common. As well, Germany as Slovenia and the Netherlands, we have the same drive, we have the same critical need to really move towards a more circular industry. And for us in the Netherlands, it's mostly the Dutch climate law, which is based on the Paris Climate Convention, in which, the government has stated that we need to aim for a reduction of CO2 emissions, and we need to make sure that we keep global temperature below 1.5 degrees. In the Netherlands, emissions are divided like this. This is a picture from 2021, if I'm not mistaken. And we see that industry takes up about 60% of CO2 emissions in the Netherlands. And as I said, based on the climate law, we really need to move, and we need to move quickly, because in 2030, we need to make sure that we reduce our greenhouse gas emissions by 50%, and we need to add to the goal of lowering the temperature. So in the Netherlands, we collectively decided that it means that we need to move towards a circular building sector, and circularity means to protect our environment, to protect our primary materials, to make sure that everything we do and everything we build will retain its value as long as possible. Because then we can also argue that all the roads or all the infrastructure we build is durable, which means that all the emissions that we cause by the building, we keep it contained for as long as we can. And then, as Bracho mentioned, adaptability is also really, really important. We can do a lot of research in a lot of laboratories on a lot of additives, but if we do not know what it will be, what we are making ourselves put up with in the next 20 or 30 years, we are just fooling ourselves as well. So I think up to here, we have a lot in common. Starting from here, starting from the emissions in the Netherlands, and especially the way we in the Netherlands have decided to push forward, I think the differences start to show. Our branch organization, VBW Asphalt, it's the equivalent of ZAS, I think, here in Slovenia. They have calculated the amount of CO2 emission that comes with the total asphalt production in the Netherlands. And this is a calculation also from 2021, where you see that in the Netherlands, 126,000 tons of CO2 is emitted every year, only due to asphalt production. And in the last 2 years, we said, okay, we need to meet these goals, and I wouldn't say the most easy, but is it also an English term to pick low-hanging fruit? It is? Yeah? Okay. So to pick low-hanging fruit, we decided that we're going to lower asphalt mix temperatures, and we need to reduce the use of primary materials. And if possible, let's combine the both, because these are the fundamentals of getting this CO2 emission at the production side, at least, down. And I said in the last 2 to 5 years, these discussions have been undergoing in the Netherlands. But what we do very well in the Netherlands as well is talk a lot. We call it polderen. So everybody gives their opinion, and the conversation takes a very, very, very long time, but no decision is taken. And the contractors,
in the beginning of this year, 2023, they were done. They were done with it because, Mr. Henneman, you just asked about the tendering. Contractors in the Netherlands, they specifically have to enter the tender also with a lot of environmental data. This environmental data then is transformed into a shadow price, which means that a contractor can actually win or lose a contract based on the environmental parameters. So this means that Dutch contractors, they're really in a bad place right now. There's no decisions being made, and they thought, you know what, we're done. We'll unite. We'll rally up our brands association, VBW Asphalt, and we will just decide that on the 1st of January 2022, this will be the last day, no, the 31st of December in 2024 will be the last day that any hot mix asphalt is applied in the Netherlands. Okay, so they just announced this, and there was no municipality, no province, no road authority that had been included in this decision. So you can imagine a lot of unrest, a lot of discussion that was going on. And then in June of this year, finally, the road authority, Rijkswaterstaat, they signed an agreement with VBW Asphalt that yes, we, as a country, as the Netherlands, we will do everything we can that's in our power to really phase out HMA by the 1st of January in 2025. But I heard the presentations about Slovenia and about Germany, and what strikes me most is that you guys already have some standards in place. They are technical standards, maybe written by the road authority. Maybe they are national standards that are comprised just by, for example, the universities that compile their knowledge. In the Netherlands, there's nothing. Nothing. Which means that when the road authority agreed to follow the decision of the contractors, 2 main working groups have started in the Netherlands, and these working groups are tasked to make a standard for warm mix asphalt and make a standard for the use of REP in asphalt. And for the warm mix asphalt, the main techniques that we use, I've listed here on the board, and they are not really different from the techniques that were just mentioned as well. So technically, we're actually on the same level. This is the calculation of the branch organization that says when we reduce the temperature by 30 degrees Celsius, we will reduce 11% of required gas input, which will mean roughly 14,000 tons of CO2 emissions reduction every year. So this is the goal. I will skip through this very fast because I think we've seen a lot of these techniques come by, but for warm mix asphalt and half warm mix asphalt, we lower the viscosity a lot, mostly. And we lower these viscosities by adding additives, plant-based oils, but also waxy additives. I think these are well known here. We also use foamed bitumen. We use it for Sebis base, so this is a base that is recycled in situ, and it's foamed in situ as well. So it's 89% of recycling as well. And what I think is really special also in the rest of Europe is the layup procedure from BAM. BAM is a Dutch contractor, and they developed layup. It's low energy asphalt beton or concrete. So in English it would be layak.
And what they do is they can make constructive asphalt layers, also constructive asphalt top layers, by using foam technology. And they are the first and the only contractor, at least in the Netherlands, that has this technique validated. And in the Netherlands, it means that if you have your technique validated, you have shown that the properties of the material you provide are at least the same as the standard mixtures. And if you have shown this, you are allowed to apply your asphalt mix or your innovation on the road. If you have no validation, so even if you use all these types of additives, but you do not validate, you are still not allowed to use the asphalt on the road. So this, in combination with the standards, the standard that is lacking, I think you understand that we have a real big task ahead of us in the Netherlands. And we also acknowledge that. I think one of the big acknowledgements in the Netherlands is that only by lowering temperature, we will never be able to really meet our emission goals. So we need to move on different levels. And REP, the use of REP in the Netherlands, it's really common for base and binder layers. But for the top layers, it's now starting to come. And this really has to do with the realization that there is no such thing as a waste material, which means that even our REP material, there are two main ways of treating our REP material in the Netherlands. You see the top picture where it says ARB, it's Asphalt Recycling Company or bedrijf. This recycling company, it takes in REP only from porous asphalt. So it means that the stones in the REP are of a really high quality. And they break it, they sieve it, and they divide it up into 3 fractions, as I've shown here on the picture. And this allows us to really use this REP material as normal as we would normally, also for stone skeleton mixtures. So our porous asphalts, our thin noise reducing layers, our SMAs, we can really, because we treat our REP the way we do, we can recycle up to 75% of REP also in these top layers. And we do not, we see no compromise on functional properties. Then there's another really interesting technique as well I wanted to show you. It's the LEAP technique. And here, this is also BAM, the Dutch contractor. They decided we are not just going to mill off our asphalt from the road and then break and sieve it. No, they decided we're going to, well, of course, they need to mill off the asphalt, but once it's milled off, they put it in, let's say, a big centrifuge, and they spin the aggregates around, which leaves them with a bare PA stone, as they call it. It's that one. And the mastic. So they separate the stone and the mastic. And the stone, they have validated as a normal stone. So we normally use B stone in our mixtures. BAM is allowed to use this PA stone as a regular B stone in any type of mixture. The problem with this method is really the mastic, because the mastic contains all different types of additives, different kind of polymers, different kind of sand fractions, and this will be the next innovation that we need to do together to see how can we really reuse this mastic to its full potential as well. But then, what we stumbled across is, okay, we are now able, by doing all the work in the front of the process, we're now able to reuse REP up to 75%, also in our top layers.
And if we want to, we can add the additives to also produce these mixtures at lower temperatures. But then we bumped into the next problem, is that our asphalt plants, they just shut down when we try to add this high amount of RAP to these types of layers. So we were faced with the reality that we also need to start thinking about the different production processes that we might need in the future if we really want to change, if we really want to meet emissions and we want to move in different areas, we need to also move in the production process. And Elise is an example of a Dutch innovation that really that was really designed. From the starting point, we need to reuse up to 100%, and we need to make sure that we can reuse that 100% of material at the lowest temperature possible. Elise is, as you can see, the difference between Elise and a regular production installation is that the transportation of RAP materials is done by a heated helix, as you see in the picture on your left, right, in the upper right corner. And this helix, it rotates, and it's indirectly heated with the thermal oil. So you see the, let's call it the blades. They are hollow, and they are filled with a heated thermal oil, and the material is in between these ribs. So the material is heated indirectly by the helix. The helix is heated directly by the oil, but because the helix also turns and it shakes a bit, we are able to reactivate the binder in the RAP at a maximum temperature of 110 degrees. So the RAP is activated if you want to, because the helix is also closed off. Any additives that you would like to use could be applied in the helix itself. And the most beautiful thing about this helix, it being closed, is that it does not matter what type of asphalt you make. Emissions are closed off, they are boxed in, and they can be removed, sucked out, and dealt with in a better way than just leaving them up into the sky. This is not just theory, we are really putting it in practice as well. This is a picture of a pilot plant that was made in 2022 already in the province of Gelderland. And based on the results of this pilot, with this pilot plant, we were able to apply, help me, it was about 1 kilometer, 1 kilometer of low temperature asphalt, top layer, on a provincial road, and it's still laying there. So based on those results, we are going to scale up this pilot, and we are also going to, not only with one contractor, but we're going to do it in a collective way. How much time do I have left? Not much. Okay. -5? No way. Oh, yes. I told you, just shut me up when I talk too long. Okay, but then I'll skip through these last sheets just very, very fast. These are examples of, this is an example of a test section that we did. Just want to show you some pictures of this mixture. It's a hybrid thin noise reducing layer, stone skeleton mixture. We reduced the temperature by 30 degrees and we replaced 75% of the aggregate with RAP. I just added some test results as well, but I think the presentations will be sent to you as well. Maybe the last thing I want to show you, it's this one. Because when using the environmental cost indicator, you can really see the white rules are the numbers of the test section I've just shown you. You can see that you really reduce
the environmental costs by more than 70%. If you would like to, it is possible. This I will spare you. Yeah? And to conclude, I started with hope for circular asphalt pavements. Hope is a beautiful thing, right? Somebody once said, I hope your actions reflect more your hopes than your fears. But hope in our case means that we are on a holistic, ontology-based pavement endeavor. We need to realize that if we really want to increase our gains, make sure that we will reach our common goals, that we acknowledge all relevant connections, and that we make sure that we can stay connected as well. So thank you very much. I'm very sorry for talking on so long, but thank you. Thank you, Ms. Natasha, for a very interesting presentation. I told you that we could listen to you for hours, but unfortunately we are limit of time, so thank you again. Če ima kdo kakšno koli vprašanje za gospod Natašo, je na razpolago. Če ga ni, potem bi predlagal, da ostanete v dvorani. Besedo bi predal gospodu Maroltu Marjanju za tehnične predstavitve podjetij in njihovih produktov. Hvala lepa za pozornost.